Feliz sábado. Kicharina Diospaj qelqasqanta kay libro de Ruth capítulo 1 versículo 1 y 2pi maypinin. Chayllarqay tiempopi karqa uhruna Elimelech riporqa kawsaq Moab llaqtaman warminwan Noemiwan iskaynin wawasninwan. Pay mana suyay munarqachu Diospaj bendición ninta nitaq iñarqachu tata Diospi. Chayraygu pantakorqa rispa kawsaq Moab llaqtaman. Chaypi tarinakorqa aska runaswan mana creeq Diostatapi. Wawasninpis kasarakorqangu iskay warmis Moabitaswan. Diostatataq kayta mana allinta qhawarqachu. Unaymanta wañurqangu Elimelech iskay qhari wawasninwan. Noemiwan iskay nuqch'asninwantaq sapalla quedakorqangu. Diostata khuyakorqa paykunamanta. Diosninchik haywarqa bendición ninta. Amapis qan allintachu llank'ay. Aska pantaykunasniyuqpis kay. Pero Diostata suyasasuygi haywanaygita sonqoygita watejmanta. Bendiciones.